po, kaluguran kong kapatid. Hatita na po king kanam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Ning kaya katamo pong magmisa, Reverendo Padre Nolasco Fernandez. Mitipon tamo po ngeni, kilagyuning igpang, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. In grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Kalupa na po ning leproswan, king Ebanghelyo ngeni, linapit siya king Ginoo, siniklaw siya king arapana, at mig paralumpuyang, nung buriyan mo Ginoo, kumayap ko. Makanyan mo nan po itamong Katoliko, itamo mong sisiklawod, pangaras keng pisamban. Itamo po itamong mo ing sisiklawod, ing posture ning pamaniklawod, metong yan tanda ning kapakumbaban. Before God, let us humble ourselves, alatang ipagmaragul, kingarapan na ng Diyos. Makasalanan tayo. Kalupa na po ning leproswan, big pa kumbabaya,
at pepasaupya king kakatamong Ginoo. At Jesus malalagwaning pepakayapan. Itamo po ngini magpakumbabata mo king Diyos, manyawad tamong kapatawaran ka rin kakatamong agawang kasalanan. Ulingin Diyos tamo, metong yang Diyos ang malugod, metong yang Diyos among mapamatawad. Ginong Jesus, nga muke kami, buriko kumayap kayo. O tantatakilan mo kami, king mamatawad mong gamat. Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Yesu Kristo, nga muke kami, buriko kumayap kayo. O tang emi pepabustan takilan mo kami, at ibayo rin ke kaming puso. Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, nga muke kami, buriko kumayap kayo, dapat emiyang pepakayap ing metong at metong, Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluan na katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pamingat banwa, in malugod ng tangkanin ke kang kabias ng mi katawan niyang tao kang Yesu Kristo. At binayo na in kasalasayan ng ketawan kapamilatan ng kautusan ng king ganapalugod. Iyan inagnasaing ke kang kabiasnan ning pamanupad mi king kayang kautusan at iyatad na ing ke kang kaligtasan
ang gakaring siko tinaning yato. Itiyadon mi keka, kin kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, amabibiyem pong magari kambemo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Levitico. Ingino sinabi na kari Moises at Aaron, nung ating lunto pa sa obaya o kalbag king balat ning metong ataw, sukat na kong magsuspetsa, king atin niyang lepra, king balat. Inya kailangan niyang idala kang Aaron a saserdote o metong karing saserdote a anak na. Ideklara ning malinis, ulinging sakit alinto king balat ng buntok, lepraya. Ininumang taong mikalepra, sukat yang mag-imalan gabak-gabak at gut-gut abuak. Sukat ng takpan inguso na, kabang kukulisak na. Marungis ko. Kabang mama ko iting sakit, sukat yang ibilang marungis. Inya kailangan mibale-baleyang makayaparti. Sukat yang manuknangan, luwal ning kampamentuyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maligaya ing taong mi patawaran na kasalanan at mi panupaya king kayang kakulangan. Maligaya ing tao king Ginoo alang atraso at alang kapamiraitan king kayang puso. Kanita linapit ko king Ginoo at pisyag sablang kasalanan ang makasalikot kako. Nga ko, ikumpisal ko king Ginoo ing sabla kong kasalanan at kaya ka naman deyo ing beitan ning kasalanan ko. Tumula ko, King Ginoo, tumula kayong ikong banal, ikong sablang ating malinis sa puso, tula ikulisak yu.
sa liga-ligan, ika-Ginoo ilalapitan, at pangaton mo ko, titulanin Pamamasangibat king mumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Korinto. Kapatad, nanuman ing daraptan yu, mamangan koman o miminum, daptan yungan king ikaligaya ning Diyos. Eko babye kasangkanan king pamikasala ning ninuman, Hudyo o pagano, oring galame king iglesia ning Diyos. Antimoing daraptan ko, pagkapilitan keng pamatulan ing metong at metong king sablakong daraptan. E para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, balang miligtas. Makitulad ko kanako, antimo ing pamakitulad ko kang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lintoya busaltamo ing metong amaragul a propeta. Dinatanging Diyos, baneng iligtas ing kayang balen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayop a balita ang pangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, ating metong nga leproswan, alinapit kang Jesus. Siniklaw diya king arapana, at migpakaluno siyang. Nung burian mo, apakayap mo ko. Meluno siya, i Jesus, at tigkilani, at agnanang sinabi, buri ko, kumayap ka. Kanita mo rin may wala ing lepra ning tao at kinayap ya. Agad-agad pepalakwan ning Jesus kay ba't ning maigpit penabilinan. Lawan mo nga nang sinabi, emo pamalita iti kenuman. Maya pamunta ka at pakit king saserdote, kay ba't midawon kang ain agpang kinyutos ng Moises, ban patunayan ka ring tao, king ika, mayap na ka. Dapat mekoya at pemalita na ing milyari, ulinitay Jesus ene milug hayagan king balen, makagyo namong at yulwal ning balen, karing lugal at tahimik,
at karinde pagsarian ding taong manibat karing miyayaluwang lugal. Ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayman. Bayo po yung Ebanghelyong eni, ang po parening pamamasa. Balikan tamo po yung kakatamong pisabihan inyang milabas sa Domingo. Anyang milabas sa Domingo at lula puring tinake ko kaya kayo, bala mo ing tungko ning kalam. At lung importanteng bagay at dapat mayakit kaya katamo. Uling Kristo o inipuing tepatana. At lung importanteng bagay inyang milabas sa Domingo. Pamangadi, pamanaral, ampo pang pamanyuyo. Abak pang maranon i Jesus, migising ne, kaibat manalangin niya. Uling in panalangin at nepo ka-importante. Oras ing tao ene mengadi mapaklud ing relasyon king Diyos. Maging masikanta mo po atang mga dita mo at maging masikanta mo, maging masikan because a prayerful person is a powerful person. Inyapin ni Jesus ay expel nala ding demonyo. Kailangan po maging men and women of prayer tamo just like Jesus. We have to pray. Ulingin pangadi, papakita mo po at ang mga dita mo na itamo dependent tamo kingapong Ginoo. Etamal malyaring kumabiye kaya tiking yato nung alay po yung Diyos. Uling nga ganang bagay, God owns everything. We own nothing here on earth. Dependent tamo kingapong ginunyapin, kailangan mga di tamo. Prayer is the strength of man and the weakness of God. At kadwa po kay ba't ng menalangin, menaralyo. Kay ba't yung pong sinimbakeni, kailangan nung nanong dimdamyo, ipanaralyo. Niya po? Ipanaralyo ing mayap abalita ning kaligtasan. Malyari yung ipanaral king kapamilatanan ning amano, ampo pang dapat, nung iya po balong sabihan, gawan nyo niya mo. At yung katlo po, nanumaning penaral na, gagawa na. Inya ni Jesus, pepa kaya panoring masakit. Penabi no ring marokay espiritu. Kay ba't nanita, lawen niyo po, Simon Pedro, ingkayang katuwangan na babae, malagnat siya, masakit siya, tambing na yung sinabi kang Jesus. At pepa kaya pa na yung katuwangan ng babae. San Pedro, metong yang piyalimbawanan kaya kayo pong talasawa. San Pedro, malugod siyang katuwangan. May sakit siya yung katuwangan ng babae, pepaulo niya kang Jesus. Ikayo pong manuyang, potang masakit siya yung katuwangan niyo, Paulo ya. O sasabihan niyo, ginukokat. O pa kaya matoda siningayo galang. Amen. Luguran niya yung katuwangan niyo. Uling nung alayong katuwangan niyo, alayong asawa niyo. At kayo pong katuwangan, luguran niyo rin kaya kayong manuyang, mikasundo ko sana. Kayong manuyang, luguran niyo rin katuwangan niyo, uling datanging panahon, maging katuwangan kayo muna naman. Amen. So yan po the healing ministry of Jesus. Anyapin king Ebanghelyong binasa ko ngini, ing metong aleproswan, linapit siya kang Jesus. Siniklawod siya king arapana. Itang pamanyaklawod, it is a posture, gesture of humility, migpakumbabaya,
ini pong leprous one. Karen pong o Diyos, tung masakit ka buri ng sabyan, may kasala ka. O itayong bunga na ning pamikasala. May sakit siya at inya pong lepra. At kanita, in leprosy, it is contagious and incurable. Ala pong panulo. Inyapin makaluno siya po ing tao ngating lepra. Na nung malyari kaya, may kawaniya, lakwane po ing pamilya na, uling makayawa ing leprosy. Ken community, makuya mo na naman at atilang sariling tuknangan. Nung sakaling maglakad siya, o tapong maglakad siya, gisi-gisi ing kayang imalan, manyukle, marinat siya buntok, kay ba't nanita, makatakapya ang gakeni, makatakapya sbuk, ulinging pangisnawa na, makayawa, oras linubyaking meto nga bale o kwarto, itang liba ng bale, maging marinat siya mo na naman. Inyapin po tang maglakad siya, nanong sasabihan na, kukulisak ya, marungis ko, marinat ko. Inyapin po, dening leprous one, they were considered as living dead. Metenala. And when you are sick, you become less human. In sakit, manibatan king demonyo. Inyapin ni Jesus, i-expel na laring demonyo. Alaya pong lelangan asakit ina pong Ginoo. Sasakit tamo, uli sigurong uli na muning demonyo. Neng misan tutukswan na katamo. So yan, ing meto nga leprous one, may kawani king pamilya, may kawani king community. O ito po, makalunos yun. May kawani ka king pamilya mo, may kawani ka king community. As a human being, we are social beings. Kailangan makisalamuha ka o neng may kasalaya at may sakit siyang inyapin kailangan niyang mikawani. Dapat atin niyang daramdaman tungkol kang Jesus o ining pag-asa ko. Kapo makalapit ka ring tao, may atagkil ing ating ketong. Oras tikil me ing ating ketong miyawa ka, maging marinag ka. Linapit siya po, lebagane ining batasay ni, linapit siya po ining leproswan at siniklawod siya kingarapan ng Jesus, nung buriyan mo, kumayap ko. O ito po yung sinabi na, naman pinilit ni Jesus nung buri mo, kumayap ko. At Jesus, nga na po, buri ko, kumayap ka. Kasanting na pong amano. Inyang sinabi ng Jesus, tigkilane, bawal po yung tatagkil karing leprous one. Oras tigkil me, linapit ka king meto nga leprous one, miyawa ka. But Jesus showed His divine power and divine compassion. Meluno siya kanining tao. Makalunos siya uling makakawani yaking pamilya na. Makalunos siya uling makakawani yaking community. But Jesus, o inipuing inisip na, human needs take precedence over any law. Balo ng Jesus, mangailangan niyang taong ini. Balo ng Jesus, kailangan ng pamilya na. Balo na makakawani keng pamilya, in taong mikawani keng pamilya, mas sakit in panandamana. Inya ni Jesus, inyang pakayapan ni nano pong milyari. Inyang pepakayapan ni, may balik yaking kayang pamilya, may balik yaking community. Pero tinyang penabili ni Jesus, emo panyabyan kaninuman.
Uli nga padinalan kasakitan, pamete pasinubling mebye, mo panyabian kanino man. Anyang sabihan ng Jesus, mo panyabian, lalo ng penyabi, pigmarites ni Jesus. O ito'y importanteng marites. Ikalat may Kristo, pamalita may Kristo, nano yung I experience mo kang Jesus. Aliwang sipin mong bali yung pagmarites mo, aliwang sipin mong bali yung pagmarites mo, yapin ni Kristo, ape pakayap keka, pepatawad, karingke kang kasalanan. O ini po yung masanting ang marites ne? Anyapin ninyang kinayapin ng lalaki, ng leproswan, kasanting po, may balik yakin kayang pamilya, may kapag-obrane, may balik yakin community. Jesus touched the untouchable. Enepi karine, ining importante, ining tao ngayon ay kailangan na inkayang sao. Baloy po, ingikit ko pang meto nga masanting aral kanine. Kanitang minunang panahon ng bisa kang maging banal, mamundok ka. Magdilidili ka kin bundok, pasakitan mo yung kekang sarili. Kanitang minunang panahon, makanyaning kabanalan. Magdilidili ka, salikod ka, magpakasakit ka. Pero ngayon po, liwanag yung kabanalan. Makiyabi ka, makisalamuha ka rin kalupa mong tao, inyapin binalik na king pamilya, inyapin binalik na king community, inyapin po kanita may ka-job fair tamo, para mag-over abroad, nune makiyabi kayo ka rin organizations, miyabi-yabi tamong mag-obra. O yan po yung kabanalan ngayon Makiyabi ka, makisalamuha ka ka rin tao, inyapin ni Jesus, pepakaya pa ni, bayang makiyabi king pamilya na, baneng limunan ng pamilya na, dapat emo keng pamilya, i-extend mo, ing kekang pamanyaw, ka ring aliwang tao. Inyapin po, o yan, ing kabanalan ngini, makisalamuha ka, makiyabi ka, makanano mo nga exercising kaya kang kasalpantayan. Anong nga ka makiyabi? No man is an island. In kabanalan ngini at syuketang makiyabi ka, makisalamuha ka, miyabi-yabi, mikakalugod, miyabi-yabi, magobra. Inyapin po ngini, deng organizations, ilang panibalan mi kening kusinang malatining parokyata mo. Every Sunday, mag-serve la ka rin kalulu. Dening organizations, ilang mamalengke, ilang magluto, ilang mag-serve ka rin pakananta mo. Every Sunday, akakit mo rin kapatid tamo. Silip-silipan ko lang ako papakit. Uling ng misan Marinela. Basta't muntala po ka rin, kabubulan, kumalang pamangan. Maka-assign po ngini ka rin organizations. Nyanong bisa kong makiyabi. Sumuyo kayo po. Yes, the poor needs the rich here on earth. Pero potang datanging panahon maraptaki nga pong ginom. The rich needs the poor. Ing sabyan na kanita, o yan puing sinaup kanako. O yan puring sinaup ke kami. Nyapin pa kamalang kong kapatad, sumaup tam. King Ebanghelyong binasa ko, mekad kawangis tayo tang leproswan. May kasala tam. Lumapit tamo kang Jesus. Inyapin abi-abi tamo ngini, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. And at the same time, makiapos tamo nga ng San Pablo keng second reading,
imitate me just as I have imitated Jesus. Jesus maging compassionate siya. Karing makasalanan, karing masakit. May kadita mo itang lepros one, pero kay bata mong may patawaran at kinayap, maging kawangis tayo, Jesus. Ita mo pong tinanggap pakalulo, maging mapamakalulu tamo muna naman. Ita mong tinanggap lunos king Diyos, maging mapaglunos tamo muna naman, kalupa na. Jesus pe patawaran maging mapamatawad tamo muna naman, karing aliwang tao. Kaya tutuking Domingo, mag-umpisa na po as Wednesday, keng Wednesday, as Wednesday, the beginning of Lenten season, antimurin po Valentine's Day. Nyapin, nung Kristo mi baityaw, at iya po dinanan kasakitan, at mete at sinubling mebye, alata pa mo rin kaligtasan. Nyaken Merkulis magumpisa ng Lenten season, abayan tanging Ginoo, kingkayang kasakitan at kamatayan. At ninumaning makyabe kingkayang kasakitan at kamatayan, makapakirakiya, kingkayang pamanyubling mebye. Jesus, sinubliyang mebye, mabiyaya. Mabiyata mo muna naman sana, kaya bin. Amen. Ipasiyagta mo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king bano at yato, at kang Heso Kristo ng alak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mikpako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. pasalamatan tayo in Ginong Jesus, king pamipakayap adaralan na king tao, at iyangat tala kayang ring sablang taong at yuking pamangailangan, ding masakit, at ding at yuking kalungkutan. Ngata mo pong manalangin, Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang magdulap, kapatawaran at pamikasundo. Yaklis mi ke kagino, kaya bering hanggang mi patawarana, pupuryanda ka o Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang ating lepra, karing katawan da o karing pusura, kaya bering hanggang katubalera at sasawk karela, pupuryanda ka o Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang sikwil na ning karelang komunidad, kaya bering hanggang matulang tatanggap karing tao at misusubli king karelang dignidad, manalangin keka o Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering tatangis aldot bengi king karelang lumbe at lungkot, kaya bering may katagmong kakaluguran asumaup karela, pupuryanda ka o Ginoo, at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering misisinop king daralan dang kasakitan, kaya bering hanggang makidamayan karing alwa at miyangat karela, pupuryanda ka o Ginoo, at ngaming sasabi.
Kino, tagilan mo kami, king pakayap mong lugod. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ngaming sasabi, Kino, tagilan mo kami, king pakayap mong lugod. O Ginuming Jesus, ining taong leproswan, sikwilde at gilutan dering tao. Tapos ikatinggap me, uling balang metong kaya kami importanti yakeka, inyapin pepatawaran me, at antimurin lininis me king kayang sakit. At may kapakyabi king kayang pamilya at komunidad. Ikengan natin kaming lepra ning kasalanan. Adwan ming patawaran mo kami at linisan mo kami karing keken kasalanan. Ban kanita lubos keng makasuyo keka at karing kaparaming tao. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin tamu kapatid, baniting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanin sa ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang,
Gagampanan miya iting pamagdawon bilang kapamintuan, king kekangamano, linisana kesana ibayo at tayran, painturo king alanang gaming kayablasan, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka ang timurin. iyat nayo ring pusoyo, Makayat na no, King Gino. pasalamatan tayong Diyos sa ginutang mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. Inyang mi kasalalaring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka, kapamilataning dayaning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong lang igpa, antimonong makanano kayong metong, ika imbukto mong anak, ating banal ay espiritu. Inaus mong maging balayan mo, banpurian ingke kang kabiasnan, king sablang dapat mo. Gagawan mong katawan ng Kristo at karinaning banal ay espiritu. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupaya ng Espiritu mo, ban para ke kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning kinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amay dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, at ang kakalan mi ay
Inyang ening gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumabaming pagamwa mo, kingi kaming ansan ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling mie, at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria ing Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburihan, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe, may kakapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginota mo. Ikabos mo kami o Ginoo King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi,
Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming may kabus king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emos sa pababalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyempong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan. Kapayapan. Peace be with you. Uning ginutang Yesu Kristo, ing pepakayap ketang leproswan. Tanggapan tayo, banakatamong pakayapan. Uling nuwan na ding mayaos, kingapuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluban mo keng pamangan iba't banwa, parati kesanang mipnong biye, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement. The Heart Specialist Clinic and Diagnostic Center, meron po silang special offer for free blood pressure measurement and first 50 persons for free blood test. Yan ang buriye pong akit, baloin kaya kayong blood pressure, munta kayo po ketan ang po pa, kaya kayong cholesterol. So ito po to be, antimurin po ang gala po ta, 5:30 a.m. hanggang pong 10 a.m. only. Kadwa po Mother of Good Counsel Seminary, at ila pong entrance examinations, then grade 7, ang po pang grade 11, ang pong pre-college. In entrance examinations na po all Saturdays of March, of the month of March, 7 a.m. mag-umpisa po. Magdala lang writing materials, ang po pa pong entrance exam fee of 500 pesos. Nung ating ko pong anak o kaya apo, abisang lungub seminaryo niya po, mag-atila pong entrance examinations, karingega ng Sabado ning bulan ning Marso. Neng misan po sasabihan niya yung pamagpari karing anak yu, o kaya apo, tutwa na kaya po, kailangan nating manalili kaya kami. So, buridangan, doktor, engineer, nurse, police, yabe yun naman yung pamagpari. Po, yabe pong pamagmadre pala. So, pamagpari, ang pong pamagmadre. Collection of old palm branches, malapit na po kaya ng Merkulis, in as Wednesday, din kaya kayong lumang palaspas, adwan mila po kaya kayo, at deti silaban lang, itang abong, iya po yung ikuskus karening kaya katamo keng as Wednesday. So, keng Martis, February 13, stroke Tuesday, in Misa, 6:30 a.m., kaibat po itanggat panapon, 5:15 p.m., blessing of all palm branches burned into ashes, pamamendisyon palaspas, megawang abo. At ito pong 5:30 p.m. ating Santa Misa in Kapampangan. Ken pong February 14 as Wednesday, Mass schedule, 5:30 a.m. ang pong 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. ang pong 10 a.m. English po, itanggat panapon ng ganang, gatpanapon alas 3, Kapampangan, 4:30, 6 p.m. ang po pa pong 7:30 p.m. in English Masses. Kaibat po kareng chapels, 6 p.m. sa Nicolas Chapel, ang po pang San Pablo Chapel. Stations of the Cross, all Fridays of Lent starting on February 16. 4:30 p.m. Station of the Cross, then 5:30 p.m. Holy Mass in venue po King Pisamban, Maragol. Dalaning Cruz, Station of the Cross, prayer book available at our parish office and every Sunday at our parish patio. Deta pong prayer book para keng Dalaning Cruz at ilupuketan atin mag-offer. And confessions at HRP every Saturday at 5 p.m. hanggang pong 5:30 p.m. Ating katatawlian fundraising sale at the patio. Pasibayo po, dakala-dakala salamat kaya kayo at antimo rin po keng Merkulis Valentine's Day.
pagselebra nyo na po ngayon, miyag na niya ing Ash Wednesday, ampo pang Valentine's Day. Ito po. So, kalupa na po, mekad, itamo itang lepros one, lepra, ing mabayat pong leprosy, iyapining kasalanan. Ing leprosy, mayagnas, ing katawan, ing flesh, ing kasalanan, o ita po'y mas marok leprosy, uling mikawani tamo, kinapong Ginoo. Pero ing Diyos, mapamakaluluya, kalupataya po itang leproswan, magpakumbaba tamo, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. At kaibat na katamong pepatawaran, itamo sana'y mamatawad. Nyapin makiwangis tamo kang Jesus, nga ng San Pablo king second reading. Imitate me just as I have imitated Jesus. Be like Jesus. Love like Jesus. Forgive like Jesus. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod Diyos at ing ke kayong pamilya. Ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ni umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.